tunga nabi na ubustani wa ibada. Akaraja nami raja ni hula-hula songsonia kairat pasoripada di bogasat tikyon marbuah-buah mahami tuhamuna saluruna napasahat tontonan yak kaputan jolo-jolo tu buru hami di bogasat tikyon dong atubu manang paiduan itu dong agdaboru ni amanami na mulo marungon ino akaputan jolo-jolo tu molo marujung sada ama siap tonga-tonga di bagas tiba nama tolong na uroko kami na kintu tulang hula-hulana tubo na tulang na tubo na nyari na nang tulang robot tumugi ma turaja di ino na ulang kami akaraja ni yari Sabtu Natwari jam 11 nung marujung ngolo ni amanami siang tonga di bagason raja nami akainang sori pada amanami nang marujung siang tonga di bagason maranak do ibana alai tagadong dupe alani na raja nami didok akaputa na dijolo-jolo tubuh mono si songoni ahado udonna warna na mangido tangi yang mahami masuk na ponggol ulu do karmoti ni amanami satu ngali bagason alani raja nami udo ko kami mangido tangi kami sian salut na hamuna nakingan udah nami ulang nami sangat tubo na niari nakilto ulang robot dohot at kapungon SN asa kangyat ko kamu dijoluan dipulian ni amanami ng tumulo marudungon asa dipoparan na salunna asa si gajangumur dohot si torok pinokpat ima masugot si tangyak kuno muna kara ganami tatunggoy ma tulang-ulanani jadi masugot nanaing si ulah honota dinanaing pasilikon ayari ni amanami ng tumulo marudungon parjolo pangiluan nani ala buanota do obi jatar tinaksa walau menurut informasi siya nakadongat tubukon siya sinaksak daw do tubugasan jala maul dala sidalana jadi di pangidoro hanami ikut saya manyan acarata jam 2 di pogun ni alamanon yung saya sa pogun ni alamanon kebuano dumse huria jadi di pangidoro hami parjolo dinapa masuk ke rumah-rumahna nakok masuk jabu tulang hula-hula do esten alai pangidon nami laus disima na sida pasahat ulus sabut laus disima nang pasahat akka hata pulaku dang 2 hari nakok pina sida sogon na diulahon niya ka mga kanang parjolo ima pangidon nami jadi parjolo mamapit duwonon nami di na pamasuk ko turu marumana parjolo ma dibuka huria saya non mahatabuasi ma kian hari dungi duwon nami ma parjolo tulang pasahaton pulo saput tau sima nang aksara lau pasahat akahata apulapun kian tulang nami napaduahon duwon nami matong hula-hula nami margasi mangusong disima nasida pasahaton pulo tujung ni inanami las disima nasida nang pasahaton akahata apulapun dumsai i acara keluarga mak dumsai i acara keluarga talanjut to mamuse imatu acara napasahat jujur ngolu dumsai jujur ngolu do nami ma matok hata ma tulang bona tulang jobing
na mangihut bona nyari Manalu na mangihut tulang rorobot sirai. Masuk mamuse matok hata mapunguan mamora ilan tuto muse matok hata ma yang paidu pariban dungi matok hata mamuse sian ale dungi masuk matok hata masian estel satahi sauluan dusai nasida paapuhon masulang dohot hula-hula mangaku ma suhut dungi ipasahat ma tuhulia ala buanun nami do tu sinaksak naki dusai tuhulia labdisima do nami mamuse hula-hula nami do tulang lami lama buka ujung ni inana atau nang produkku sahat tu sinaksak ima panggilan nami ima acara na nagsulahunod pa matjogon at karjani hula-hula karjani dongan sahutan nang sungkuni ng patoripada. Jadi di pangidorohan nami Tungasada dohon dia pe acara itu ngasada alai molong ngabuy na putih si mahita mardepo jadi raja nami muluboy Panginoon namin bese muluboy sali masuk menong bona tulang nami bona nyari do tulang rorobot muluboy lima buah-buah siak kami ak raja nami alani pasang tayo ma tunga-tungata mangido kami penuturio udalo kami ma perdulul yang STN sebahi toluan patata itu ang raja nami Sobit naik atau orang tu di dan akan orang sahudan akhir Satuka ma ataraon mulai dan siang apa satuka ataboy sono do kami nakinani ono sa pasatami mati kitu hamuna dongan sautanami sistem satai sauluan jadi kemudian tema kalau pakai buat kita pasang sampai sagadu masuk roh ada kita selalu na di perlawan yang pengolongnya jadi dicope dengan kalau selalu yang malah ramai dan berjulu dan hamil masau molo patang-tangan naking ngamang dengan dengan jalan sikop mau konsep ini alai kalau kamu nanti jam 2 kumanya saya ala buana taruh damama buana pasuk gitu sat baru mesti masuk ke tuburia tapi kalau kunala damang masuk nama muka cara jam siang ulala menurut aku cara jam siang bonok taruh kuria bonok tang dulu tak kalau kamu saya jam 2 kan aku lebih kanan masih ini memang dipanggil balak daun makin masuk saya masuk mah bona tulang rororo kau di mering gemme mulu sali masuk alai mulut itu sali masuk dan mungkin kalau sada mati kokata ai mulu jaberhata si pata mang margar mulu dang dapat jaberhatan non kira-kira sauna kini ngajujur jadi alani mulu tabahat motif naik farmasi naik pagi-pagi asabui dapat jam 2 non oleh ate ma di paniroyon ni raja di dongan sabuta nami
Walau memang tembik-tembik kiri di dalam memakai waktu kita, pihak adong dapat hatas menerok ni abang nanti di dalam tahuka, kami pe pantalo kami tu, alani Tapi anak yang naman kami royong, pamula ni Julia. Ito rin siya, te. kalau Asa, ang alaamon, yang tiga lalaki so, lalaki o, bukan cara. Wala yang dari mulai tu mas, ada mulai dapat mulai pengasia, tengboy pengasia, buat nanti bulan-bulan terserah tu, kalau cakap pun. Jadi mau lihat mah raja di dong sahuta ala pakat yang nami bulan-bulan terdok tundang ke cakap pun dok yang dalam buang di pasar tani dong Asia ta denggam mah ta mulai mah di dong Asia. Jadi langsung ini mana kingan di pasar tani itu panggulan huria metodis nari kapung matun asa rade mahamu pangulani huria nami tongasia ta mulai ma acara lapan nakopon lapan masuk ke rumah-rumah kali itu tu acara ni ka ulang-ulang tunga raja ni anu menentukan ni mau lihat ya mak sian raja ni dengan sahuta atong pangidohami manaking sian tulang nami pajaita ya di dalam orang sian hula-hula si Bang Ucong. Gabi majalah horas tom. Oh, boleh. Mati ang guru, saudari semua. Boleh. Tapi hari masih mengalami akan dibangun. Jadi baik kami punya juga baik kami yang guru. Nah, soalnya kata ini juga, terus soalnya mana, juga soalnya masuk. Ada nahulang yang kami apa jual. Perona ka laulat na so ana na nomor 22 nakin di parlamen ng namin manito kami ng balita jadi ko bagas ko muna ang group kung natin niya ng balita ni asa tuwak kang mo kita dulu pas darawa namin kami do ara muna mo na patay sa ulan Jala, dengan kalau nabi yang ulau semua, asal dengan mah masuk ulau ini, we berjalan jalan tak punya tentang dan nabi itu sinaksak. Situ rupin nabi natin gamay yang Mau lihat mah dia muna hula-hula nami nunggu pas tami itu saluk na orang hula-hula nak ngani. Molo tung pe masuk na tidak sah son raja hula-hula gabi masalah orang. Na mangihut nakinan pangidupan nireo kami sa puna tulang tubig gabi dalam oras ngadingkan hatan ay sida naki soni puna ni hari manalu ngadingkan hatan ina sida naki tu maddo mangido pangino panireo yang maamisian tulang rodobo na amisray. Jadi mulai mari kamu boleh yang sebelum makasih mamora. Mungkin ngatong takasan na rencana ulaun na nasi siguro mak doon mangitangiang dulu masuk. Mono kami tulang urog. Magasulay. Kaningan ilok kamu sehari masuk mak. Bona tulang bona nyari tulang urog. Nauli na rin may diari magsugod mono tung boy sa halima. Alay meron situasi na magsugod mono tung napodyo do manang nasi ko juga pita ko kasi aturan ma diari magsugod na rin gamay. Jadi namangihut ndoro hanani taringot titik. Mono taringot titik magsugod ala na gereja ruge ala no foto kami yang ngon baru jadi masuk ibu juga saya cara seno juga gereja habis gereja di bung itu sinaksak so hidup mesti daun situ bagus saja karena pinggir jalan rupani jadi alani penghidup kami dari masuk satu genggam bapak kamu tiki mulupe masuk arong acara keluarga mesti
Yan mulu boy di pasimpel macarai. Asa boy marapak bisa lubuk. Jadi taringot di yung perhubungan mo na kaningan pas di pemasaran jam syara. Tungasara. Pemasaran teh direncanakan so na matapog umat to konon naik. Nahado hira-hira. Ala na siupatan ng siya mula siya pirang. Mula sa hapon siya to kita. Asa manat sa kamu so dia mah teknis na taringot di dari masuk. Ada yang menggali masalah itu akan tetangga. Tasoniwan na kanan. Mula siap kami tulang ruruk na kasiray sukunan nami buharo kita bulung-bulung nyo diyan betul sungguh dia lo teh Mauli ate ma di hamuna tulang rorobok nami di panero yang muna naking talingot utiki. Kami pe baru saharo masukut tulang asa tumbuh pakai hami kiki dohot singkat pada dohot tepat. Dalam molo bergantang-gantang pihatan nami bersyukur amuak ka tulang nami buru pengen kemunahan umurima tulong asahutang suku-suku ni tulang na padua naking buhat tubuh bulung-bulung raja nami na pasahat tami tuhamu sada mahamu tulang nami tulang rulu nami sunguni ma kata nami tulang mau lihat mak mulai siap kantong ru magasirait dari jalan boras dari kami dia bersubut di mami wala ate ma di tulang rurubok nami dan pariban na mangalap baru mangutong gabi ma dalam horas tu dalam kami paniriot sa kamuna Pangulani Huria Metodis Paniroyon dia ka waktu tiki dohot Wala ate ma radi mahamura dali Pangulani Huria nami tungasya atau nunga dalam kami paniroyan dan salut na nama tolong niroha akal hula-hula nami salut na STM Dawat Pangulani Huria songonima antara perbuah-buah nami di buka sertikion boleh ate ma di hamuna salut na tuhat sama nama tongani ita tuakakan iki dohot dulang sabi dan kami hasil huton masa kami mulai tu gedang ma di hamuna salut na songonima buah-buah kami orat maita